Mwaramutse neza muraho abakunzi b'Intare Official, mukomere cyane. Imana ibahe umugisha kandi mugire impagarike n'ubugingo, mugire intangiro nziza z'icyumweru kandi mugire Imana n'amafaranga. Ndamya ntashidikanya ko amasengesho tubasengera kugira ngo mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, yuko murabigira kandi mukabibona. Mugubwe neza rero, ndabakunda cyane. Ni Clever Bemba. Reka mbwire abavandimwe bambaje ati ngo Clever, ngo kubera icyo utishimye umunsi w'ejo. Rero ni ukuvuga ngo nari nishimye, ariko naje gutangaza amakuru nyababwira hari mu gicuku. Nashaka kugira ngo ijwi risoke rigende rirerire, noneho ku buryo bya bindi ngo niba ari amaproof n'ibiki byandi bajya bakoresha kugira ngo amaje adasohoka. Aho narindi mwarahabonye, nagombaga kuba kuvuga kugira ngo hano mu mujyi wa Goma ndi muri quartier Majengo. Ntabwo byansabaga kugira ngo mvuge cyane kuko nari nicaye hanze, burya yari amatara yo kwa Demero ndabonaga ko yaboneshaga hanze. Ntabwo byansabaga kugira ngo ngire urusaku kubera umutekano wanjye. Muri Shabunda hari abantu benshi nakomeje kubwira, ndababwira nti Shabunda M23 yayigezemo, abantu barampakanya, ndicecekera. Ukuri kwamaze kujya ahagaragara. Ibice 23 yongeye kwigarurira, ndaje kujya byafashwe ejo ku cyumweru mu gitondo. Ibindi bice muri Shabunda taka kugira ngo nabyo tuze mbivugeho, nari mbagaragarize n'uburyo byafashwe n'abariyo, sibyo? Murabizi ko mabwira amakuru y'ukuri, nta handi wasanga amakuru y'umwimerere, amakuru y'ukuri buretse ku Intare Official. Kansuhuza abakunzi bose b'Intare Official, mugire umugubwe neza. Igisirikari cya Kongo cya FARDC, General Wazalendo witwa General Kambare Mayani Germain, nakunze kukavuga aka kagabo, karatangaza ko abasirikari bako bagiye kwiyunga kuri M23. Kakagabo General Chance Mihonya yarapfuye. Ndaza kubagaragariza ukuri kugupfa kwa Mihonya. Nari Mihonya niba ari giki wabagara muri Kauzi Biega, Intare zasambwe zamukuye ku damaje. Byose ndaza mbibatangariza, babwire uko byitwaye ba Chance Mihonya, ari za Mihonya niba ari za Miki, babwire uburyo turatuntu twako bana yanjye. M23 nayo irakabije no kwica abajenerali baba Wazalendo, irabamaze. Mwatuntu mwe aho kugira ngo mugomeze gupfa gutya, mwashakishije uburyo mukiyunga n'abandi. Murumva ko ibintu ntabwo byoboroheye Wazalendo. Ibi ngibi nabyo ndaza mbibatangarize, mbabwire uburyo byitwaye. Drone zongeye kugaruka zavuye Bujumbura, ziri kurasa muri Minembwe. Ibi nabyo ndaza mbivugeho. Two duce twariya muri Shabunda n'ubundi M23 yafashe, reka abariho ntangirira ano makuru. M23 ikomeje kwamagana bya bindi bya guverinoma Kinshasa ngo by'ikibuga cy'indege. We kibuga cy'indege se ariko Gisege Muyaya Gisegeti nibari Jile Mbanza, mwaje tugahurira ariya muri Usi cyangwa tukajya kuri Serena tukaganira. None mukambaza kira kibuga cy'indege ko nakibonye, nkanababwira uburyo mbona niba koko muzakigeraho. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano ikomeje gukara nyuma yaho uduce tubiri twa Mayimingi. Reka mbwira abantu bitwa bari muri groupe bazi Mayimingi, bagiye bavuga abandi babaye mu gisirikare. Numvaga bavuga cyane ngo Mayimingi ya mbere, Mayimingi ya kabiri. Nubwo ngo Mayimingi ya mbere na Mayimingi ya kabiri, M23 twirwaneho na MDP twirwaneho Alliance Fleuve Congo. M23 bamaze kwafata amadubu n'Intare za Sarambwe. Ni muri teritwari ya Shabunda, Intara ya Kivu y'Amajyepfo.
hari ibindi mwongera kumbaza ngo mbese Shabundi intare za Sarambwe zayigezemo, abantu mwirirwaga mwumvisha impaka ko mana yanjye mugashyiraho n'amakomenti nkababwira ati intare za Sarambwe ziri hariya. Njye nabaga ndi kuvuga nubwo ndi kubona kuri rezo kubera bya bishyamba biri hariya biri gutuma n'amarezo noneho simbizi. Nabonaga kantene kamwe kari ahantu mu ishyamba kari hejuru y'urugezi, rwa rugezi niba rwitwa ngo iki, abantu bahazi muri kureba kiriya kigezi. Abaturage bo mu gace kaberemo imirwano bagize bati Alliance Fleuve Congo MRDP M23 twirwaneho bingiye muri utu duce bakoresheje imbaraga za gisirikari, aho bahanganye bikomeye n'ingabo za leta ya FARDC. Imirwano ikaba yasize ingabo za FARDC, izi ngabo basize ingabo za FARDC zihaburiye benshi basirikari bazo, mu gihe abandi bahungiye mu ishyamba rya Shabunda kimwe no mu bindi bice bikomeye byamaze kugerwamo. Kugeza ubu nta mubare wemejwe w'abaguye, cyangwa kugeza amagingo angaya abaguye muri iriya mirwano ntibaremezwa. Nta mubare uzwi w'abaguye muri iriya mirwano yabereye hariya, ntabwo umubare uramenyekana. Kubera Shabunda ntigira imihanda, kugeza ubu umubare w'abemejwe baguye cyangwa abakomeretse watangajwe ku ruhande rwa leta cyangwa izindi nzego zigenga. Kubera Shabunda itagira imihanda ihuza ibice byinshi byayo, amakuru atinda kugera hanze, bigatuma n'imbaraga zo gutabaza zigera mu gace cy'imirwano bitinze. Umuyobozi bwa teritwari ya Shabunda ndetse n'ingabo za leta ntibiragira icyo bitangaza ku ifatwa rya Mayimingi ya mbere na Mayimingi ya kabiri, ariko byamaze gufatwa ngo nta foto nta cyabaye, ariko amafoto yamaze kugera hanze. Mu gihe abatuye hafi y'utwo duce bavuga ko abaturage benshi bakomeje guhunga berekeza mu bice bibarurwa nk'ibitekanye, abandi bakaza mu bice birimo M23, abandi bakajya mu bindi bice n'ubundi bitarimo FARDC, bitarimo na za Wazalendo. Uri kumva ko abaturage bo ngengenya nkunda kuvuga ngo abaturage ni victime ya biriya bintu bijya bikunda kuba, ariko ubona ko abaturage n'ubundi bo igihe cyose bashaka kugira ngo bibere mu mahoro, bibere mu mutekano. Ntago abaturage baba bashaka kugira ngo babeho muri biriya bintu n'ubundi igisirikare cya Kongo kiba kibifuriza ko babamo. Ifatwa ry'utu duce rije mu gihe ibikorwa bya Alliance Fleuve Congo M23 MRDP twirwaneho bikomeje kwaguka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imbaraga za FARDC ndetse n'indi mitwe ibarizwa mu cyiswe Wazalendo n'iza FDLR isanzwe ifasha leta muri Kivu y'Epfo no muri Kivu y'Amajyaruguru zigenda zirushaho kurangira. Ibi byongeye gukaza impungenge z'ihungabana ry'umutekano mu karere, mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu duce twinshi twa Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, ndetse hakibazwa uburyo leta ya Kongo izahangana n'ibibazo byugarije igihugu mu rwego mpuzamahanga. Kandi murabizi ko hariho ibintu biri kubera hariya za Doha n'ibindi simbizi biriya bya za Doha tapo iyabyo, reka tubitega amaso turebe. Biriya biri mu mpapuro, ariko hari ibiri gukorwa mu rwego rwa gisirikare. Reka twirebere za drone zongeye kugaruka rero. Ni mu ijoro ryaraye rikeye rishyira kuri uyu wa mbere tariki 17 z'ukwezi kwa 11
11/2025 hagabwa igitero cy'indege zitagira abapilote drone aho zarashye ibisasu mu misozi y'Umurenge zitwaje ijoro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Rwitsankuku gatuwe n'Abanyamurenge ahandi Rwitsankuku. Amakuru yemejwe yerekana ko ibisasu byatewe n'indege za drone zaturutse mu Burundi mbere y'uko ibisasu zaturutse mu Burundi mbere y'uko zirasa mu gace karimo amoko mu maboko y'umutwe wa Twirwaneho. Uyu mutwe umaze iminsi irenga 7 ubohoje Rwitsankuku nyuma y'imirwano ikomeye wagiranye n'ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'ingabo z'u Burundi. Bananiwe urugamba rwo ku butaka bahitamo gukoresha urugamba rw'indege. Uri kumva yuko ngewe ndemeza yuko mbona ko ibintu byamaze kubananira, none muri kwa kubananira bagahitamo gukoresha indege kuko urugamba rwo ku butaka rwo rwamaze kuba ikibazo gikomeye. Kumva yuko ibintu ntago biboroheye. Umwe mu baturage batuye hafi yaho ibisasu byaguye yadutangarije ko byaturutse mu masaha ya 8 z'urukerera, donc guhera 8 za nijoro niho FARDC yagabye ibitero ikoresheje indege. Ibigaba za Rwitsankuku kuko batinyaga yuko antidrone za M23 ziza kubibona. 8 tugendane 8 za nijoro niho drone zaje kugaba ibitero biturukanye nuko batinyaga ko antidrone za M23 ziza kubibona. Mu gihe twibuke ko bya bindi biri kubera Doha biri kubaho, ariko guverinoma ya Kinshasa igakomeza gukoresha indege. Ibi bintu muri muvugisha ukuri murabona ko ari icyo biza gutanga. Ko umwe mu baturage batuye hafi ibisasu byaguye yadutangarije ko byaturutse mu masaha ya 8 z'urukerera. Kugeza ubu ntiharamenyekanya neza ibyangiritse, gusa amakuru yemeza ko ibisasu byaguye mu baturage bigatera ubwoba n'imvururu muri ako gace. Ntihabura abaturage bapfuye, ariko turaza kubimenya tumaze kumenya bira. Biravuga kandi ko no kuwa gatanu w'icyumweru gishize drone zavuye i Bujumbura zarashe mu gace ka Mikenke, ariko icyo gihe ntibyangirije byinshi kuko byaguye mu nyubako abaturage bavuyemo. Mwarayabonye ari amazu, ariko mana we ari amazu, ariko muri groupe Intare Official inzi ko ari amazu yagiyemo. Muri groupe Intare Official yo abantu barayabonye. Ibitero bikomeje kuzamura umwuka mubi hagati y'u Burundi n'Abanyekongo bo mu bwoko bw'Abanyamurenge, mu gihe imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo ku bufatanye n'iz'u Burundi n'umutwe wa Twirwanyeho ikomeje gukara mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Reka mbabwize ukuri, Monsieur Excellence, reka mu byubahiro byawe, le président de la République du Burundi, iki kintu cyuri kubaka ni ikintu kibi. Iki kintu abaturage ba Burundi n'abaturage ba Kongo bari babanye neza, ariko iki kintu je vous dis la vérité kiraza gushyiramo ibintu bitari byiza hagati y'Abakongomani n'Abarundi. Ngeze ndi kuvuga ndi kubikubwira, inzi ko utwumva perezida w'u Burundi, inzi ko wumva Intare Official, ariko reba kure, reba kure, reba kure umenye ikintu kizima cyo. Ibi bintu ko wanabivamo ugafata izindi decision zindi
ahubwo ariko aka kantu kuno umusirikare uno mujenerali ndaza kureba ukuntu nakagira aka kantu rwose turebe uburyo abantu baze kukumva. Aha amakuru yose avuga kuri biriya bice ngo Sud Kivu Alliance Fleuve Congo M23 serait entré dans le territoire de Shabunda au Sud Kivu. Le village de Maiming 1 et Maiming 2 passe sous contrôle du Lebel depuis ce dimanche 16 novembre 2000. Aha, ibi byamaze kwemezwa na Kinshasa. Byamaze kwemezwa na Kinshasa yuko biriya bice urabona ko niba wazalendo baba na FARDC bamara kwemera yuko ibyo bice batabifite. Ndumva ko iki kintu no kwirirwa umuntu agitindaho. Icyo mbabwiye cyo nuko Shabunda amaze kwinjirwa ndetse amateritwari yose ya province ya Sud Kivu intare za Sarambwe ziyarimo. Ndumva ko nta n'urundi rubanza rw'umuntu yakwirirwa avuga. Icyangombwa nuko amakuru mwamaze kuyabona ko intare za Sarambwe zamaze kuhagera. Ubuse ibi ngibi se mana yanjye, ahangaha se naho ndahavuga muri aka gace koko. Aka gace kano ka Ruhago nako nawe kafashwe kuwa gatandatu, ni muri territoire ya Kabare muri sheferi ya Ninja. Intare za Sarambwe ko zikomeje kwa advancinga n'ubundi hariya, ariko reka nigire kuri kira kigenerali hariya niho cyaguye se. Kanigire kuri kira kiginga. Kira kiginga cyapfuye buriya buce nabwo nibwo bwarafashwe. Ntabwo umuntu yakwirwa abutindaho cyane, ahubwo reka nigire kuri kiriya gipfu cyapfuye cyari gifunzwe. Ariko reka mbabwize ukuri, abantu bose bo intare za Sarambwe zafunguye bamara gufungurwa, reka ndaza wenda mbabwiremo bakeya abo nibuka wenda nabi wacu. Le combattant Chance Mihanya, connu dans les zones situées autour du parc national de Kahuzi-Biega, n'est plus. Ces miliciens condamnés donc muri 2021 bamuciriye urubanza ajya gufungirwa muri prison ya Bukavu. Igihe M23 yinjiye Bukavu yarafunguwe, akimara donc yafunguwe na M23 aragenda itajya muri parike nationale ya Kahuzi-Biega afata imbunda avuga ko agiye kurwanya M23 kandi ari yamufunguye. Yapfuye yaheneye umugina. Reka mbabwire undi Colonel witwa November Hotel, Colonel Noheli. M23 yafashe umujyi wa Goma yari hariya mu munzenze yaraboreyemo. Imaze kuhafata avamo aramanuka ajya hamwe na Bayinyasi, bamwambitse ikompora riramushwanyaguza n'abasirikari be manzari 16 yapfiriye epfo zagise. Hari akandi kabwa kitwaga bakitaga ngo ni India, kamwe kishyari masi kafatanyije n'uwitwa Padiri. Kari akantu k'abakombata ise yitwaga niba ari Tomasi, ise yitwaga Tomasi, bari batuye ahantu bita ku icumu ry'umugore hakurya za Kibugu. M23 kimara gufata umujyi wa Goma nako karafungurwa, karagenda gafata imbunda gatangira kwica abantu muri Goma. Kazanaga na zino za wazalendo bakaza kooperatinga hano muri Goma. Abaturage nibo bamwifatiye bahita bamutwikisha amapine. Yitwa India. Uwo nawe yaravuye mu munzenze. Abantu bavuye mu munzenze, abantu bavuye mu maprison centrale hano mu mujyi wa Goma bari barafunzwe n'intare za Sarambwe. Nako barafunguwe n'intare za Sarambwe, barafunzwe na guverinoma Kinshasa, bagasubira muri iriya mitwe bakajya kurwanya M23. Abana bahati bari gupfa nk'ibibwa, bari gupfa nk'ibigegera. Uyu nguyu rero ngo nishatse Mihonya, ngo ni generalera nawe ubu ngubu ntabwo akiriho,
operasiyo intare za Sarambwe zakoreye hariya, toka Arisha toka ntabwo akiri mu bazima, bamurituriyeho agakingo. Reka ariko rero inze kuri nkuru ya Shabunda village, iyi ngiyi nayivuzeho ngo niba ari Mayimingi premier hano, ariko se ko ndi kujya mvuga amakuru nkasubira n'inyuma, nkasubira n'inyuma mbonye utundi dukuru turi kuvugwa aho ngaho. Mayimingi ya kabiri ni deuxième village iri muri groupe ya Bamuguba Sud, iri mu birometero 35 uvuye Nzibira. Hari amafite n'abantu twabura kuri rezo bari mu mirwano. Nukuvuga ngo intare za Sarambwe zikomeje guprogress. Ahangaha rero reka mbireke, kuko ino operasiyo ndaza kureba uburyo naza kuyigarukaho, nyivuga uburyo yagenze n'uburyo yateguwe, ahubwo mwitegure mugure mega mube tayari kugira ngo inze kwibagezaho. Iyo bita synergie ya VDP, Volontaire pour la Défense du Patrie Wazalendo, iyo babona General Kambale Mayani Jerime, baratangaza bakavuga ko ingabo zamaze kubashyiraho mu gihe intare za Sarambwe zimaze kwavansa ziri kwerekera muri lokalite Kasuho. Lokalite Kasuho ariko intare za Sarambwe zagezemo kera. Ruwango bora n'ibindi bice byo muri Kasuho intare za Sarambwe ziri gufata ni muri groupe ya Musindi, muri Fesheferi ya Batangi, muri territoire ya Rubero. Aratangaza akavuga ko ingabo zikomeje kubashyiraho ziri kwigira muri M23, bakibaza impamvu ikabayobera. M23 iri kwataka abo yakagombye guhangana nabo, ahubwo bakiripotinga bakajya muri M23. Mana y'isi n'ijuru we yoyo, murajye mwuka bagwa gadata ye baba we ya. Ibi bintu biteye ikibazo. Ahangaha General autoproclame Kambale Mayani Jerime, Kambale n'umundandi, akomeje kuvuga ko komanda wa secteur opérationnel Sokora ya mbere, ahubwo kugira ngo babe babafasha, ahubwo bo bakomeje gutanga uduce. Nawe ararega se, ariko kuki baregana se? Muzaregana mugeze ryari? M23 irafata ibice aho kugira ngo mwumve ko ari ugutsindwa nk'abantu muri hamwe, ahubwo mugatangira kubihigira kandi ku bandi. Ingibi nabyo njye bifata nk'ububwa. Rero niyo mutsinzwe mugende mujye gukonsoma intsinzwi yanyu hamwe, mugende mukonsome intsinzwi yanyu hamwe. Ngo mu mbunda rero M23 yabashije gufatira hariya, ngo harimo imbunda 8 zo muri AK-47 M23 yafatiye hariya. Hakaza iyo bita imbunda 2 zo muri AK, izi se zibahora AK wa 56 ntago nari mbizi. Yafatiyemo n'imbunda zo muri AK-56, ifatiramo pistole yo mu bwoko bwa mitrailleze uzi imwe. Izi nizo M23 yafashe hariya. Ifatiramo na chargeur 8, izi nizo M23 yafatiye hariya. Ifata amatekwa abandi bari reporting ukwihangana sha, ukwihangana mwabazalendo, ukwihangana nta kundi. Byababayeho n'undi byamubaho, bijya gutsindwa bibaho, none se match zose nabonye ngo ekipe ya Masisi ya Gasheberi iri gukina na ekipe y'Umuheto ya Gasheberi ntiyanyagiye Muheto ibitego 3-0 umunsi w'ejo, kandi Umuheto kera yaratsindaga.
ibyo ngibyo byo ni ibintu bisanzwe bibaho, kandi bizanahoraho, sibyo? ahubwo ngewe icyo nababwira cyo ni ukumenya ubwenge, ukamenya uburyo bwo kwegera intare za Sarangwe, mukamenya icyo gukora. Bakunzi b'Intare Official rero, reka mbashimire babwira ko mu kanya turaza kugaruka n'ubundi tubagezaho n'andi makuru n'ubundi uko byitwaye n'uko bimeze. Mugere impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga, murakagira amata, murakagira inka n'amata ku ruhimbi.